Fatal fatula Samoa Entertainment TV nei fo itula e si mai whaafonga i whaapoponga o nā tamua. Whaamoe le te talai i tua leo ngali i o lo tau fia pea i leo i se whaai unga al whaamsino i lea songa fua o i leo maa. Lea ua atofa i whina waile talo sanga a le la loia te talai i tua. Samuelu malona faltua e whaatalia i lea so lua se fulo o februari e vala a waile la mta upul whaamsinonga. I le tuli loino le misterio lilo i le maliu whaafuasa i o le tama o ngai investea o au i atu au maletino. Le ana so ai le taavale le pole aso lua tasi o apelila lua o lua tasi ma maliwa i lava. O Samuelu le ana ia mori mau i leo le ave taavale lana vea ai tu au petai. Sa unual komsina on tanga luenga au apa au longo tino Filipo. Ele o yaini wha mao ninga o le mori mau wa Samuelu. O le suestu enga lava le nā leo le ana sa unual minista ia whawalo Harry Schuster i palemene e nate langolangoina le whaai unga o le suestu enga leo petai. O le aso lua se fulo le masina nei, lea ua atofa i tūla i ei Samuelu malon faltua ma whaatūlanga ai se taimi o le la whaamasinonga. Ua mai a whaali atu fōlinga o le whale su e a Samoa Les Ross, Scientific Research of Samoa, e le asia singa mai le Monash University. O le Universite Pito Sili lea ona te lei to tonu Continental Australia i Melbourne i Victoria, e whaiai su enga whaalawe tele. Peta ele asia singa Les Ross i vai lima i le aso lua le vai sonei. E fia iloa fianga o sisi o manga mai tangata, ai mai so le tali atu i tangata poto whaapitoa i awala malu i tau, o tūlanga tau le saunga le mua tau mafa, o tūlanga tau whaatoanga, ma le si o manga i Samoa. I vaenga e pei o le suenga whaasai nisi, o tau mafa ma le whaaonga i no tumai whaona po nei. O la au matapenanga ise sele ngai awala waso nei. O le si o manga ma le malo si whaafuina, ai o au nanga whaanei o na po. E lata ele tūla le umio le mai moanga, ale Universite Australia mai o se awa noe mawai foi, i la tau na malanga mai, le tā ua ngā o inga o lo whaia i Les Ross, ai mai se o le saunga le mu ma le lava o tau mafa, ai o whaatoanga i Samoa. E se fulu whata awale fau leo wha me alo whatoa i ana nafi le malo i Apani, ile mtanga luenga o leo, ma whale pui, ma leo la toi fuata ina. O le sauninga whaapitoa i alo i aile fua i a Japani, na whaia le ofisa au tu o le mtanga luenga o leo i a pia. Sa awaili sui o le malo i Japani, Samoa Mr. Center Keshuke. Ma le minista o mtanga luenga o leo whawalo le fau Harry Schuster. Tue whaamna tua i a Center Keshuke, le sao lona malo le atina ina o a inga Samoa i lana porkalame le Grassroot Human Security Project. Ole kamo ngoni yes ole han ogo mi ol so so mi ne ya kam awala mai ka lo mo le se ma ka sa na na ko ko no ye se furu dua ka vale len kuso mo hai la min mo chokers ai kasi le pasi ia male lo fa ma ka le por tu tomo ole sosongia ia sa kalsanga ia tau i hoi male kapo sa me ko kapo kana malo le ju masino ke to sosongia le ko tanga buna wale kapina no kapo no skill kapo ko kama e tu sa male tolu se lauli ma tolu wafe iwa se lau valu tupe Amerika po le iwa se lau fasul valu wafe tala. Ole apa mai o lona malo e fsosani ta avale mo leo Samoa ina ia whaingo fia ilan au nanga mo le saunga le mu le ngata o tangata Samoa ai mai so tangata lau tele male ato atoa. O ta avale au fia Land Cruiser fitu, double cab piki apu, 5 Land Cruiser Trooper Carriers, o le pasi no 4 tolu se fulu, ai o le loli I susu la uta. O fetawi fo imta penanga o whaia nei, tali ngā malo le fono le chakom, po o ta ia malo tau plenga ia o ki topa lua o lua wha. Wha aftai el min stau leo whawalo Harry Schuster i Apani, mani sanga wha mausali ina, o le whapa anga ma Samoa. O toi tului mai nei Australia lana fsosani le atina ino la kapia ta maita el Pasifika, e ala le whapa anga lona malo ma la kapia Australia, ai o le Oceania Rugby ma le e sanga wha mautu wa i le au le penina Pacific, o le au le ale penina Pasifika,
ua whaapitoa mo le atina ina o le aua teine mai le Pasifika e ta alo ai le mawalunga o yei aua Australia mauna ia ai le ta alo la kapia ta maitai mai atumotu o le tatou tūlangi mai isi fo i ta longa. Ai whaatu per proklame whaapitoa mo ta longa le Pacific Oar Sports. O le isi le taunuunga o le Fijiana Druas Super Women Championship lua olua ma lua olua tolu le penina Pasifika o le ata alo ai ta longa amata ma au mai tonga ma Samoa ta alo ai lo le penina Pasifika le aso lua whaal masina nei Brisbane. So atuai ma ta longa le Active Brumbies ma le New South Wales Waratahs i le Gold Coast i le masina fau mati. O Samoa le sia tunu o la wai le fono malo au whaatasi i me tau whaatoanga le UNFAO United Nations Food Agriculture Organization le whai i Sri Lanka i le masina nei. O le aunga o le mata i tuwina leo le whaawawai peo na maua tau ma whama le whainga e whaawawai. O stasi leo whontanga i tanga i fōi o loa tau whaatoanga i le atu Asia ma le Pasifika ai maisi o le umatu whaamaitele tūlanga i tau ma me tupu whaafosei o le maa ale ale o le maketi ai o te mao ainga na awhiai le whaitau miliona o le au whai whaatoanga ma tangata soifua. O le whono lea le UNFAO tali malo ai le malo Sri Lanka o se awano fōi e whaatalano ai tūlanga ma ai mamao. E whionga minsta whaatoanga whai ngā whaiva lau le mali e toa pula te vao le watea Forsi Schmidt e taita ia le au malanga Samoa e au fiail minsta langolango le mtanga ruenga o oa whaanatura. Male sio manga ai o le officer Sili Dr. Seu Tawati o le mtanga ruenga o whaatoanga whai ngā whaiva le sunga tau sina po uli o le sui officer Sili o le vaenga o Fōlesi malangolangoina e le sui o le FAO i Samoa whaatasiai maisi uso fono mai lo tato i tūlangi i le aso sfuluiva i le aso lua o le masina nei intia. Lo Samoa Entertainment TV mai apia, ia manuia whaungo le vai aso, to e whilo i fo i le songa fua o luma i le alofa o le tua, ai whaso i fuena.